Karibu mwiroreri guku kwa Mombi's World TV kura tukumenyithagia mothe maria marahanika na riu muthenya wa ira ni twatwikire akuona Samido ni maragitwikire agu celebrate birthday to their young daughter where they were celebrating 1 year old na turagitwika akuona marakigia na good times na mutumia wake uria wetagwo Eddie Dirito. Na tutikariganirwo Eddie Dirito like a month ago kuringana na bishishu ingi niokite na agatwika wa kurakara muno na akiuga ni munogu ni kihiko kiao no muthenya wa ira mafans na maragitwikire agukena muno thutha wa kuona ati ni mara celebrate birthday ya kairitu kao kanini hamwe na maragitwika akugia na good times maraki dance and they had beautiful moments. No muthenya wa muthe riria Karen onire oguo atiko wa kuria ciuria nyingi ni mafans dana ria marigu no gucoka acokirie na atwika wa kuga ati nietikirire ko waivu wake tene muno. Hihi ri ungiciria ati Eddie ni gwitikira etikirire maikare hamwe na Karen kaniki tondu Samido seems to be very happy na mutumia wake arakioneka ndari na maundu maingi ni mukenu na maragitwika agu celebrate birthday hamwe nake na ndukariganirwo it's been like a month ago Samido ma celebrataga o birthday ya Nimu Mushoki mena Karen na tugitwika akuona mekirite same outfit na gitwika wa kuwishira mwana happy birthday na nikuroneka ta kwina peace nigukorwo ona thutha woguo Edith ni aroneka ni marina peace marina thayo thaici ta family yake nigukuona ni marambite maracokania message haha nenda-ini na mafans maratwika agukena muno na riu turona ati thayo ni ucokete kwa muci wa Samido na mafans ni akenu muno na magakiuga mathina mbere o uguo na nituonire Sarah Kabu ni atwikira wa react na post family ya Samido na atwika wa wish Nimu Mushoki happy 1 year birthday hamwe na Bani Saroni ona kenera twikira wa celebrate now na ratwika wa kima post hare Instagram na ra celebrate happy first birthday to Nimu Mushoki nake Karen atwika wa gucokia na post bishairia shita kionekire iria tagi postire na ndeka due to public demand twagitwika akuona mbica iria atapostire hindi iyo na nikuroneka ni ta magite peace na magakiuga maikaranie tawe mwiroreri na fans ao ungimera atia comment section subscribe na share guku ni kwa Mombi's World TV kuria turi kumenyithagia mothe maria marahanika na ndukariganirwo ni ku turn on notification bell nigetha hindi ciothe da upload ugatwikaga wa kumenyithio. Thank you.